Dobrodošli u Kuhinja bez muke. Danas pravimo brz i jednostavan tiramisu u čaši, bez jaja i mascarpone sira. Od sastojaka sam koristila 100 g biškota, 2 kašičice Nescafe, 150 ml prokuvane vode koje sam prelila preko Nescafe, 200 ml slatke pavlake, 200 g krem sira, 2 kašike šećera u prahu, 1 kašika ekstrakta vanile i kakao za posipanje. Umutimo slatku pavlaku, pa dodajemo šećer u prahu, ekstrakt vanile i krem sira. Sve to dobro sjedinimo mikserom. Piškote kratko umačemo u ohlađenu kafu i slažemo u čaše. Preko piškota dodajemo sloj kreme i po želji možete da dodate malo kakao, kao što sam ja to uradila. Zatim ponavljamo proces. Pošto su moje čaše velike, 350 ml, dodala sam i treći sloj piškota i kreme, da budu punije i bogatije, a između svakog sloja sam posipala malo kakaa, jer daje onaj pravi tiramisu ukus. Ako koristite manje čaše, pravite se 2 sloja. Pre služenja ohladiti najmanje 2 sata u frižideru. Kremasto, osvežavajuće i neverovatno jednostavno. Probajte i pišite mi kako vam se dopalo.